ibihe byiza kuri mwe mukunda ndetse mugakurikira amakuru n'ibiganiro binyura kuri MPO TV by'umwihariko, aho waba uherereye hose, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda, tuguhaye ikaze muri iki kiganiro. Kuri byinshi biri kwibazwa by'umwihariko amaso y'abantu bose ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye ku isi byerekeje amaso yabyo mu burasirazuba bwo hagati, aho igihugu cya Israel ndetse na Iran bihanganye mu ntambara mu gitero cyatangiye ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025, gitangijwe n'igihugu cya Israel kuri Iran. Uyu munsi ngira ngo abantu benshi bari kwibaza, ese Amerika iremera gufasha igihugu cya Israel kuba cyatsinda ibitero kiri kugabwaho na Iran, cyangwa se cyatsinda Iran mu ntambara bahanganyemo? Abenshi bari kugenda babyibaza bakavuga ati se Amerika niramuka yinjiye muri iyi ntambara Iran birarangira itsinzwe burundu? Nyamara twibukiranye ko Iran nayo ni igihugu gikomeye, gituwe n'abantu benshi kandi gifite ubuso bunini, bukabakaba hafi miliyoni, mu gihe Israel ifite ubuso bwa kilometero kare 22,000. Bivuze ko Israel ikubwe inshuro nyinshi, inshuro zigera kuri 74 izikubwe n'igihugu cya Iran bahanganye mu ntambara. Ariko Israel ni igihugu gikomeye, gifite ubwirinzi bwamenyekanye ku isi ndetse budakorwaho bwa Iron Domes, ndetse n'ubundi bwirinzi yose guhabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwitwa THAAD, iri kugikoresha mu kuburizamo ibitero iri kugabwaho n'igihugu cya Iran. Uyu munsi ndagira ngo turebere hamwe, ese Amerika niyinjira muri iyi ntambara birarangira Iran itsinzwe? Cyane buriya ikintu Israel yo iri kwitaho, yagerageje kugaba ibitero ahantu hatandukanye, yica abahanga mu bya nucleaire, yica n'abagenerale b'abanya Iran barimo ndetse n'abari bahagaze bari bakuriye igisirikare cy'impinduramatwara cya Iran. By'umwihariko igaba n'ibitero ku birindiro ndetse n'ahakorerwa ahatunganyirizwa ubutare bwa uranium. Israel ivuga ko ari bwo bugambiriwe cyane, ndetse no gukuraho ubutegetsi bwa Iran ngo buteje icyugazi ku gihugu cya Israel. Uyu munsi isi yose rero iri kwibaza, ese biraza kugenda bite mu gihe Amerika iraza kuba yemeye kwinjira mu ntambara mu buryo butaziguye, ikabasha gufasha Israel kugera ku ntego zayo? Uyu munsi ngira ngo nibwo minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Iran nawe yagize icyo atangaza ku biri kwibazwa, ndetse avuga ko igihe Amerika izaba yinjiye mu ntambara, ibi ni ibyo yagiye aganiriye n'ibitangazamakuru bitandukanye, by'umwihariko BBC y'Abongereza ndetse n'ibindi byagerageje kumubaza uko intambara igomba gukomeza mu gihe hazaba habayeho ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse turi buze no kurebera hamwe ko iki ikigo gicura ubutare bwa uranium cyangwa se kiyungura uranium gituye mu misozi miremire cya Fordo kiri kwibasirwa, cyangwa se ari cyo ntego ya mukuru. Nyamara Israel ikaba yamaze gutangaza ko iki kigo kidafite ubushobozi ubwayo bwo kuba yakirimbura cyangwa se yakigabaho ibitero, kubera uburyo bugoranye ndetse n'aho cyubatse. Bikavugwa ko Israel idafite intwaro zishobora kuba zasenya iki kigo mu buryo bworoshye, keretse mu gihe izafashwamo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Minisitiri rero wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Iran, Katiboz Sayed Hatibedeza, yavuze ko iyi atari intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ko niba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yinjiye mu buryo butaziguye mu kugaba ibitero, ko perezida wa Amerika naramuka yinjiye cyangwa se ahaye uburenganzira abasirikare ba Amerika bakinjira bakagaba ibitero kuri Iran, aribwo isi izaba yinjiye mu kaga, ndetse bikavugwa ko isi ishobora kuzabona intambara ya gatatu y'isi. Uyu munsi byatangiye Iran igaba ibitero
bigiye bitandukanye kuri Israel itangiza urugamba rwo gukuraho ngo ubutegetsi bwa Irani. Ariko mu kwivuna Irani itangirana imbaraga zitangana n'izo Israel yari yakoresheje, bakavuga ko nyine n'ubundi Israel n'undi yari iri ku rwego ruri hejuru ugereranyije n'urwa Irani. Ariko uyu munsi ngira ko intambara yatangiye siko imeze, kubera ko Irani iri kujya igaba ibitero bitandukanye ku gihugu cya Israel ndetse ikagera no ku ntego. Uyu munsi nibwo nahoze ndeba bimwe mu bitangazamakuru bitandukanye byandika ku makimbirane ari kubera mu burasirazuba bwo hagati, by'umwihariko hagati ya Israel na Irani, n'amavideo agaragaza ibitero Irani yagabye kuri Israel ndetse ikanahashegesha. Biravugwa ko abagera kuri 70 bakomerekejwe n'igitero Irani yagabye ku bitaro bya Israel biri muri Israel, ndetse ikanahashegesha cyane. Mu byatangajwe, Benjamin Netanyahu nk'uko bisanzwe yagiye ku bitangazamakuru arongera agaruka avuga ko Israel izihora mu buryo bukomeye ku gitero Irani yagabye ku bikorwa bya gisivili by'ibitaro. Irani rero mu gusobanura yavuze ko biriya bitaro yahise isohora amashusho yerekana biriya bitaro ko biri munsi y'ubutaka, ndetse no hafi yabyo hubatse ibigo bya gisirikari, ko yari igamije gusenya ibikorwa bya gisirikari bya Israel, itari igamije kugaba igitero ku baturage. Ibi rero ngira ngo yibukije ko nka perezida winjiye mu ntambara itari uyu Donald Trump naramuka agabye cyangwa se ahaye uburenganzira igisirikare cye kugira ngo gifashe mu buryo butaziguye igihugu cya Israel, yavuze ko hari izindi ntwaro zizakoreshwa mu buryo Leta z'Ubumwe za Amerika itazongera cyangwa se izongera guhora yicuza impamvu yateye kwinjira muri iyi ntambara ya Israel ndetse n'abanya-Irani bahanganyemo ku buryo bukomeye. Bivugwa ko rero ubwo Israel yatangizaga igitero kuri Irani, ngo yagabye igitero isenya ubwirinzi bwa Irani, ndetse amakuru yaje kujya hanze nyuma nuko igitero nyamukuru cyashegeshe igihugu cya Irani cyakorewe imbere muri Irani, aho Israel yinjije mu murwa mukuru Tehran, mu nkengero z'umurwa mukuru Tehran, ndetse no mu murwa mukuru nyirizina mu mutima wa Iran, ikinjizayo uruganda cyangwa se igategura y'uruganda rw'amadrone, ari narwo rwabaye imbarutso yo gutangizaho urugamba. Ubwo izo drone zateranyirizwaga muri Irani zahagurutse zikagaba ibitero ahantu hagiye hatandukanye hari ubwirinzi bwa Irani, bikarangira ubwirinzi bwa Irani busenyutse, hanyuma indege z'amabomba za Israel zikinjira ikirere cya Irani zisanzuye, aho zatangiye igikorwa cyo gusenya ndetse no kwica bamwe mu bahanga ndetse n'abajenerale ba Irani. Byanagoye cyane kugira ngo Irani yongere gusimbuza abo bajenero, kugira ngo yongere yiyubake ibashe kwihora ku gihugu cya Israel. Ibi rero byatumye hibazwa ese Irani iri gutegura iki cyangwa se kuba iri guhangana. Ngira ngo muribuka ko mu minsi ishize aribwo Donald Trump yatanze umuburo kuri Irani ahibwira ko igomba kumanika amaboko, bitaba ibyo ngibyo Leta z'Ubumwe za Amerika zikinjira mu ntambara, ndetse ngo Irani ikaba n'umunsi wayo wa nyuma wo kuba yasenyuka. Rero umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yahise agaruka aramusubiza, avuga ko Irani ntacyo guhomba ifite, ndetse ko mu gihe icyo ari cyo cyose Leta z'Ubumwe za Amerika zizagaba ibitero ku gihugu cya Irani, zizatangiza igikorwa ku gihugu cya Irani, bizaha uburenganzira Irani gutangiza igikorwa cyangwa se gutangiza intambara ahari inyungu za Leta z'Ubumwe za Amerika zigiye zitandukanye. Ubwo ni ibigo bya gisirikare biri mu bya Leta z'Ubumwe za Amerika biri mu burasirazuba bwo hagati, hari ibigo kiri muri Arabia Saudite cya gisirikare, hari ikigo cya gisirikare cya Amerika, ibirindiro bya gisirikare biri muri Iraq, hari ibirindiro bya gisirikare biri mu bihugu bitandukanye hari mu burasirazuba bwo hagati, ndetse ahantu Irani
yashobora kuba yageza ibisasu, bikavugwa ko n'ubundi Iran nayo izahita yihora ikarasa ku ibyo bigo bya gisirikare mu rwego kugira ngo ihombye igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika. Tujya kugaruka rero nanone kuri iki kigo ngira ngo nahoze mbabwira ko aricyo tuza kwibandaho, ikigo cyashegeshe cya Fordo gitunganyiriza ubutare bwa uranium, ndetse kikaba ikigo kinini, usibye ngo igihe leta z'ubumwe za Amerika zizemera kuba zatangiza ibitero bisesuye kuri Iran, zikaba zafasha mu gusenya ikigo, ngira ngo idafite ubushobozi. Ikigo rero cya Isiraheli gitunganya ubutare bwa uranium ari nacyo giteje inkeke ibihugu bimwe na bimwe birimo leta z'ubumwe za Amerika, ndetse kigateza inkeke igihugu cya Isiraheli. Bikekwa ko ngo cyangwa se bivugwa ko kiri mu misozi miremire ya kure cyane iri mu majyepfo y'umurwa mukuru wa Iran, Tehran. Hihishemo cyangwa se harimo ibintu bidasanzwe bishobora gutuma Isiraheli ikeka ko cyangwa se itangiza igikorwa cyo kuba yarimbura kiriya kigo, ariko bikaba byarayinaniye. Turibukiranya ko Isiraheli yagabye ibitero bigiye bitandukanye ku bigo bindi bya nucleaire bya Iran, ariko iki kigo cya Fordo kikaba cyarananiranye. Isiraheli rero ishobora kuba yarashoboye kwigarurira ikirere cya Iran, ariko ikigo cya nucleaire cy'ahitwa Fordo kizwi ko ari cyo kiri kure cyane mu kuzimu gusumba umuhora wo mu kuzimu uhuza Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa. Ibirwanisho bya Isiraheli byananiwe kukirimbura cyangwa se kugisenya, usibye ngo leta z'ubumwe za Amerika nizo zifite ubwo bushobozi. Amerika yonyine niyo izwi ko ifite igisasu rutura gishobora gusambura ndetse no gusenya Fordo, ibishobora guhinduka cyangwa se guhindura bikomeye intambara yo mu buseruko mu burasirazuba bwo hagati ya Isiraheli, mu gihe cyonyine Donald Trump wa leta z'ubumwe za Amerika yaramuka afashe icyemezo cyo kurekura cyangwa se cyo guha uburenganzira igisirikare cya leta z'ubumwe za Amerika, indege za leta z'ubumwe za Amerika zirasa amabombe zifite ubushobozi bwo gusenya icyo kigo. Ubwo byumvikane ko Amerika yaba yinjiye mu makimbirane ya Isiraheli, mu ntambara ya Isiraheli na Iran mu buryo butaziguye. Turebere hamwe rero icyo kigo cya Iran ivuga ko gifite intego ya gisivile. Iran ikomeza kuvuga ko iki kigo gifite umugambi wayo wo gutunganya ubutare bwa uranium ari umugambi wa gisivile, ariko Isiraheli yo ikavuga ko kigeramiye cyangwa se kibangamiye ukubaho kwa Isiraheli, bityo izaruhuka isenye iki kigo cya Fordo mu rwego rwo kugira ngo uburenganzira ndetse n'umutekano wa Isiraheli ukomeze gusugira no gusagamba. Fordo rero iri mu misozi miremire igoye kandi yitaruye mu majyepfo mu burasirazuba bwa Iran, muri metero 96, mu birometero 96 uvuye mu murwa mukuru wa Iran, Tehran. Iki kigo rero kiri mu birometero bisaga 96 uvuye mu murwa mukuru wa Iran, Tehran. Ni ikigo gitunganya ubutare bwa uranium, kiri kure mu misozi hafi y'igisagara cya Qom, igisagara kiri mu gihugu cya Iran. Akaba ariho Iran yubatse iki kigo cya Fordo gikomeje kubiza icyuya ndetse no kunanirana kuba cyasamburwa cyangwa se cyasenywa, nk'uko Isiraheli yakomeje kugenda ibyibandaho, yibanda ku bigo bifite aho bihuriye n'intwaro kirimbuzi bitunganyirizwamo ubutare bwa uranium. Isiraheli bavuga ko n'ubundi
umugambi wayo wo kugaba igitero kuri Irani ari umugambi wo kugira ngo isenye cyangwa se Irani itazongera kuba yagera cyangwa se itaba yagera ku ntwaro za kirimbuzi ishobora gukoresha isenya igihugu cya Isiraheli. Fordo rero yubatswe hasi cyane mu misozi y'urutare igoye kandi yitaruye mu burasirazuba bw'umurwa mukuru wa Irani, Tehran, nk'ikigo cyubatswe mu buryo bwo kwirinda ibitero byo mu kirere n'amabombe n'ibisasu cyangwa se amabombe asanzwe adashobora kukigeraho kubera aho giherereye mu kuzimu, kiri mu birometero muri metero zisaga hagati ya 90 na 80 ariho iki kigo cya Irani gitunganya uranium cya Fordo giherereye. Mu ntangiriro rero Fordo rwari uruzitane rw'imisozi rw'imigende yo mu kuzimu yakoreshwaga n'ishami rya gisirikari ry'ingabo zidasanzwe zishinzwe gukingira cyangwa se kurinda ubutegetsi bwa Kisilamu, Islamic Revolution Guard Corps IRCG, ariko Irani yagiye kwemera ko ifite iki kigo mu mwaka w'ibihumbi 2009 inyuma y'uko inzego z'iperereza cyangwa se zishinzwe gukusanya amakuru z'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi zishyiriye hanze amwe mu mashusho yerekana iki kigo. Muri 2009 rero Irani yahise itangaza ko igifite kandi ko umugambi wacyo ari uwo kugarura ndetse umugambi wacyo ari uwa gisivile utagamije gutunganya intwaro kirimbuzi. Nyamara bikavugwa ko iki kigo cyatangiye kubakwa mu mwaka w'ibihumbi 2000, Irani ikaza kubyemera hashize imyaka 9 gitangiye ibikorwa byacyo, aricyo Isiraheli ivuga ko kigamije gutunganya ndetse no kugeza Irani ku ntwaro za kirimbuzi, bityo ko Isiraheli itazegera ikemera cyangwa se yemera ko Irani igera ku ntwaro kirimbuzi. Kirinzwe rero n'uruzitiro rufite irembo rimwe ricungwa cyane n'ingabo zishinzwe kurinda ubutegetsi bwa Kisilamu bwa Isiraheli bwa Irani, ari bwo n'ubundi ufite igisirikare gikomeye gikunda kugaragara mu bikorwa bitandukanye byo gufasha imitwe yitwaje intwaro iri mu karere ihanganye bikomeye n'igihugu cya Isiraheli, irimo Hezbollah, ikabamo abahuti bo muri Yemen, ikabamo n'indi mitwe itandukanye ikunze kugaba ibitero bigiye bitandukanye ku gihugu cya Isiraheli. Bivugwa ko kandi hari ngo imigende 6 yo mu kuzimu yinjira muri icyo kigo. Hejuru hubatswe hari inzu, hejuru yacyo y'icyo kigo hari inzu imwe ndende gusa igishyigikiye hamwe n'umuhanda ugera ku kigo cyangwa se ku bindi bigo byifashishwa cyangwa se bifasha iki kigo kubaho kwacyo. Fordo rero ntishobora gusamburwa mu buryo bworoshye mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitari zinjira mu rugamba mu buryo bweruye nk'uko tugiye kuza kuba twabibabwira. Iki kigo rero cya Fordo ntigitegetswe umutwe wa Isiraheli wo mu buryo budasanzwe kubera cyangwa se Isiraheli ntishobora kugisenya mu buryo budasanzwe kubera inyubako zacyo ziri kure cyane mu kuzimu, aho bivugwa ko kugira ngo ishobore kuba yagisambura nuko giterwa ibisasu rutura gishobora kwinjira kure cyane mu kuzimu. Bizwi ko Isiraheli ifite ibirwanisho nk'ibi ariko ntibishobora kugera kuri metero 10, ariko Amerika ifite igisasu gishobora gushwanyaguza cyangwa se kugera ahari ibi birindiro, ahari iki kigo cya nucleaire cya Irani cya Fordo, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite igisasu cya GBU 57 massive
Ordnance Penetrator MOP, gipima ibirometero, gipima ibiro igihumbi, ibihumbi 13 toni, ubwo 10 toni igihumbi na 300 z'ibiro. Uburemere bw'iki gikono cy'iki gisasu cya MOP bupima gishobora kumena kikinjira muri metero, muri beton gushyika kuri metero zikabakaba kuri 18, cyangwa kuri metero zikabakaba kuri 18, cyangwa se gushyika kuri metero 61 mu gihe Leta z'Ubumwe za Amerika zakwemera kuba zafasha igihugu cya Israel kugaba ibitero mu buryo budasanzwe kuri Iran. Rero ngira ngo hagati y'ibi bihugu byombi, yaba ku ruhande rwa Iran ndetse igihugu cya Israel, bikomeje guterana amagambo, aho bigoye kugira ngo umenye imibare nyakuri y'ibyangiritse mu gihugu cya Israel, mu gihe Leta ya Israel ikomeje kugenda igerageza guhisha amakuru y'ibyaba byangijwe na misile ziri guturuka muri Iran, izindi zigaturuka muri Israel zijya muri Iran. Ariko mu by'ukuri n'ubundi umubare nyamukuru bigaragara ko igihugu cya Israel kiri kwica bamwe mu baturage, aho bivugwa ko abagera kuri hagati ya 500 na 700 bo muri Iran aribo bamaze kwicwa n'ibitero bya misile ndetse n'ibitero by'indege byo mu kirere biri gukorwa na Israel, mu gihe Israel yo ivuga ko hamaze gupfa abaturage batagera no kuri 100. Nyamara bikavuga ko n'ubundi Israel ariyo iri kujya igerageza guhisha imibare mu rwego rwo gutuma abaturage ba Israel batamenya cyangwa se batigaragambya, batamagana iki gitero kiri gukorwa na Israel. Biri kuvuga rero ko bamwe mu baturage ba Israel, bijyanye n'ibyo bari kubona, bijyanye n'uko ubwirinzi bwa Israel buri kunanirwa guhagarika zimwe muri misile za Iran, bigatuma bamwe bahasiga ubuzima ndetse n'ibikorwa remezo muri Israel bikangirika. Bivugwa ko bageze mu mihanda bari kwamagana Benjamin Netanyahu ndetse n'ubutegetsi bwabo buri gukomeza gutuma ibisasu cyangwa se bwatangije igitero kuri Iran. Nyamara Iran n'ubundi ikaba iri gukoresha bumwe mu buryo bwo kuyobya ubwirinzi, bwo gucanganyukisha ubwirinzi bwa Israel, birimo kugaba ibitero by'urukurikirane ndetse byinshi, bigacanganyukisha ubwirinzi bwa Israel, bigatuma zimwe muri misile zinanirwa guhagarikwa zikagwa ku bikorwa remezo birimo n'iby'abasivile muri Israel. Abaturage rero ntibumva impamvu Israel yaba yaratangije igitero ku gihugu cya Israel. Ibisa rero nk'ibitandukanye n'ibiri muri Iran, aho abaturage ba Iran bamwe bagiye bagaragaza bamagana ubutegetsi bwabo. Murabyibuka ubwo habaga imyigaragambyo muri Iran, bamwe mu baturage rero basa nkaho bari kunga ubumwe mu rwego rwo kubona ibitero bari kugenda bagabwa mu bihe bitandukanye, bari kugabwaho na Israel, bigatuma rero bakomeza gushyigikira ubutegetsi bwabo, babubwira ko bugomba kwihora ndetse no gukoresha imbaraga kugira ngo bihorere ku bitero by'amamisile, ku bikorwa remezo byabo ndetse n'ibya leta biri kugenda bisenywa. Israel rero iri kugaba ibitero itarobanuye, aho mu basivile, ku nyubako z'abasivile, ku bitaro, ndetse murabyibuka ejo bundi nibwo hari amakuru yavuze ko y'amashusho yagaragaye yerekana imwe muri televiziyo y'igihugu ya Iran igabwaho igitero na Israel. Umunyamakuru ari gutangaza amakuru, bikaza kurangira zimwe muri misile za Israel ziguye kuri radiyo ndetse na televiziyo ya Iran. Iran rero ikabikoresha ivuga ko n'ubundi Israel iri kwibasira bimwe mu bikorwa bya gisivile, ko bigomba guhagarikwa. Nyamara isi yose, ubwo Leta z'Ubumwe za Amerika, ibihugu bimwe byo mu Burayi biracyari inyuma y'igihugu cya Israel. Nyamara
bigaragara ko n'ubundi Irani ariyo yenderejwe n'igihugu cya Israeli. Iyi B2 rero Leta z'Ubumwe za Amerika biteganywa ko ariyo ishobora gukoreshwa mu gusenya iki kigo cya Fordo gikomeje gutuma Israeli icanganyukirwa, gikomeje gutuma Benjamin Netanyahu asaba Leta z'Ubumwe za Amerika kwinjira mu buryo butaziguye mu ntambara kugira ngo bafashe gushyiraho ndetse no gusenya ubuyobozi bwa Irani birimo kwica Ayatollah Ali Khamenei. Nyamara mu by'ukuri bamwe mu basirikari ba Irani, bamwe mu bucurabwenge, abandi mu bayobozi bagiye bicwa n'ibitero cy'indege byagiye bikorwa mu bihe bitandukanye kuva iyi ntambara yatangira, bagiye bapfa, ariko Ayatollah Ali Khamenei umuyobozi w'ikirenga wa Irani we akaba atari yicwa. Biravuga ko rero uyu munsi ikigomba gukurikiraho ndetse n'amakuru yagiye hanze ara yuko ngo Donald Trump, perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika, ariwe wabujije Benjamin Netanyahu kwica uyu muyobozi w'ikirenga wa Irani ko bitaba bikwiye. Ariko uyu munsi kugira ngo mu mbwirwaruhame, mu magambo ari kugenda asohora, mu buryo ari kwerekana akababaro k'igihugu cye, isi yatangiye kongera kumwumva, bumva se kuki Israeli yatangije igitero nka kiriya cy'ubugome kuri Irani. Abandi bakibaza se Ayatollah Ali Khamenei kuki bishe bakagera no ku mujyanama we, bakagera ku mugaba w'ingabo za Revolution Guard Corps akicwa, bakagera ku bagenerozi bagombye kuba barindwa, bakagera ku bahanga bagombye kuba barindwa bakicwa, kugera kuri Ayatollah Ali Khamenei iyo byagenze biti. Amakuru avuga ko n'ubundi Leta z'Ubumwe za Amerika zabujije Benjamin Netanyahu, zabujije Israeli kwica uyu muyobozi w'ikirenga wa Irani, nyamara bamwungirije, abajyanama be ndetse n'abandi bamubaga hafi b'abasirikari bakomeye bakabasha kuba bakwicwa. Reka rero dutegereze turebe se iyi ntambara y'igihugu cya Israeli na Irani iraza kurangira gute. Ese Amerika ishobora kuza kwinjira muri iyi ntambara, biraza gukurikiraho iki? Ese niyo ntangiriro y'intambara ya gatatu y'isi duhora twumva mu matwi y'abantu, ihora ivugwa buri munsi? Biraza kugenda bite? Ese Amerika niyinjiramo biraha uburyo Israeli bwo kuba yatsinda byoroshye Irani? Ese Uburusiya n'Ubushinwa bitari byagaragara mu ntambara byeruye, cyangwa se bitari byagaragara bifasha Irani, Leta z'Ubumwe za Amerika niziza nabo barinjiramo, biraza gufata iki? Ese isi irakura amaso ku ntambara yari iherereye mu Burayi yahuzaga igihugu cy'Uburusiya ndetse n'igihugu cya Ukraine? Amaso yamaze kuvaho, biraza kuba byarangira gute? Reka tubihe amaso, tuyagumeza kubikurikiranira hafi, nk'uko turajya tugenda tubagezaho amakuru mu buryo butandukanye ndetse bunanyuranye. Turabakunda cyane. Ciao.